20 ساڵان کوردان بەلگەدان کۆنگرەیە سان فرانسیسکۆیا دامەزراندنا نەتەوە یەکبووی و هەژمارا wan 9 ملیۆن دوێ بەلگەیەدا و گوتن هەژمارا me 9 ملیۆن کە دیرۆکباسێکی بناوی ویلیام دس وەسترمەنی ساڵا 1946 di kovara Foreign Policy de dibêje ku hejmara Kurdan li Îran û Tirkiyeyê 2 milyon û 419,000 û li Iraqê 700,000 li Sovyetê 125,000 û li Sûriyeyê 100,000 yani li Sovyetê ji Sûriyeyê bêtir. Sala 1970 Martin van Abrumsen dibêje 7 milyon û nîv Kurd li Tirkiyeyê 4,5 li Îranê 2,5 li Iraqê û 5,000